القيامة حقنت اكرام ما عجباش الحال ناريش دارت لك مي الي توس vous faire foutre وهي معاكم mais ça va pas ou quoi c'est une mère perverse narcissique comme la majorité des mères perverses narcissiques les كاينين un peu partout في le monde arabe ah oui là elle est toxique et pour moi c'est la première cause de toute la situation de sa fille et je ne vais pas en parler plus. La mère perverse narcissique, quoi que tu dis, ça ne servira à rien. Ou je ne sais pas, je fais tout. Vous baignez dans la toxicité de vos mères. Et vous ne voulez pas ouvrir les yeux à la toxicité de l'ouïdikum. Non, خط أحمر سير تخراو. خط الله أختي ماشي خط أحمر عندكم نتوما ماشي عندي أنا. Toxique, perverse narcissique, grande catastrophe. La vie des enfants et des mères perverses narcissiques, c'est une réalité. Je بكم تفتحوا راسكم من الحيط ما تبرزطوني ما تصيفطوا لي ميساج ما تجاوبوا معايا في هذا الموضوع وما غنزيدش نهضر في هذا الموضوع حيت ce que je pense et si je commence à dire شي حاجه je vais faire du mal à إكرام وليك البنت كتعجبني وعزيزه عليا بزاف si je développe le sujet, ça va créer un gros problème pour beaucoup d'entre vous. Ça fait mal انك تحلي عينك بزازوار مسدودين مخيطين كدوزي زازوار في عينك ça fait très mal. Donc je vais pas développer. عطوني ابتسامه ما تصدعونيش شي وحده فيكم. Just here please. أصعب حاجة في الحياة هي تحلي عينك وتعرفي بأنك oui, tu as une mère toxique, perverse, narcissique qui te détruit et te détruira jusqu'à la fin de ses jours ou de tes jours. Ça, c'est très très dur à assimiler. De toutes les manières, oui, je pense qu'un jour, quand j'ai donné un avis par rapport à sa mère, oui, je pense chez live, quand j'ai fait des vidéos catastrophiques et surtout par rapport à la santé mentale d'Ekram. Et je vais pas développer pour la protéger. Aziza Elia ou sa situation ne lui permet pas de تسمع ce que je pense. ماشي شغلي. ماشي شغلي اللي داير شي حاجه راسو شي حاجه يدبر راسو بلا ما تزيدوا فيه وديروا فيه فيلم هندي وتنوضوا ديروا لي باج الامهات ودا مش عليا انا الله يعطيكم السر allez jouer ailleurs loin de moi عافاكم راه والله الا طلعت لي هاد التوكسيسيتي ديال لي ريزو سوسيو في ودنيا بليز في هذا الموضوع سورتو با خصكم تجبدوني فيه الله يعطيكم السر ما غنشدش ليكم واخا ما عاد طبلوا حتى لغدا الصباح ما غنشدش ليكم حيت الا هضرت وبديت كنعطي بلي بروف حاجه بحاجه وكنشرح ليكم لا توكسيسيتي ديال لي مير بيرفيرس نارسيسيك غيوقعوا دي شونجمون اللي بزاف الناس ما مستعدينش ليهم دابا داكور دونك il faut me laisser tranquille هذاكم السر c'est pas parce que j'ai donné un avis X ou Y على une vidéo تحطات غتطلعوني كالعاده سوا طيوروا راسكم وحلوا عينيكم في مشاكلكم وانا نتا في مشاكلي الحياه تستمر وسي الويكاند